Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rin ti surat, di pagkasalitaan, di pagkayam tayo nga baby. Baby nga napauluan iti arapap. Kunan na rito Churu. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta madalosan min ti ag-agasan mi nga na disgrasya a lalaki manong. Siyak ti maysa nagipagdalus. Siyak ti maysa manong nemi nga nagipakat kadagiti first aid. Aumat kiti unay manong nemi iti nakana nga nasagrap na nga sugat iti panakadisgrasya na. Adalabasit manong nemi nga dunggyar iti rupa na. Iti nga tuwen takin kanigid nga kiday na. Ken kastambatan medyo at na makita mga kanumiad ti pingping na. Napakaruan met kedi manong nemi ti kanigid nga takyag na. Ti baba awan, ti barukong dalabasit limama manong nemi. Ngem awampay puot na. Nadalosanen, naagasanen, naiplastaran, nabaduanen manong nemi ti bado ti ospital. Iti tabi mabiglaak. Kasla amok dito nga lalaki Nelia, Abay, baby. Amo mo ti lalaki? Amo mo ka? Kasama na kamo mo? Ada ka niya ti wallet na. Radagan na. Reynald? Kahit mo makita ti wallet na? Ado lagi ti picture na. Ado kwarta na si ka. Ngayon Jack kinasaya na. Abay kanta king ka. Siyak ti nangyayohatan da Siyak ti muna nga nang receive ken kwa na. Ana pa tinta da king relo. Wedding ring. Kahit mo asawa na daanan ti asawa. Tabay, maklahat ka. Gabot na malasang kabailan. Kahit gabot na karas mo, kahit nakikitut ka ta. Ada, wedding ring, nakasuot kang kuha na. Relo, wedding ring, cellphone, wallet. Ano pa kwentas. Dadya lang. Daming kanya. Kahit mabaling ko saan ni subli, no kayat ko. Magloko kan. Tape ko ma. Sa bagay, in-surrender di kiti pulis. Di kiti pulis na yung surrender. Urayan ta, Gusto na ito yung may kabagyan na. Siyempre, ito yung may akit asawa na. Gabota, the wedding ring na. Nagsayang. Ano nga nagsayang? Oy, abay, kinang patawalit na. Inted na manon na yun. Linokatak. No, ato kwarta na peso. Picture. Ada solo picture na. Minat matak. Iso dahil ito tagparparang iti tagtakainip ko. Manong nemin libas kong inala ti picture sa ako in bulsa. Nuwampay, at dadagiti kong daway, ilibas ko ti cellphone ko sa ko picture ni Sun. Nelly, bahala ka na. Off-con. Ano? Off-con. Sige. O na nga, adanto pala isuna ni Reynald. Ito nagsubli kang duty. Gabot na sigon gini, doktor.
Kasapulan ka no nga ma-CT scan. Tama nga ka no at apektaran ti ulo na. Naman pa'y dugulmat lang. Nga mapin nga ta, naging ganay ta. Kad di man nagsublin ti puot na. Nabartek, di ba? Gagangay. Agad chiko. Iti rumuarak ko man ti siled at masabat kong agdardaras manong nami. Naglisyak. Kumusta ti asawak? Talagang at asawa na. Manong nami. Intuloy kong dinimuar. Intuloy kong dinagawin. Inidalan kong agawid manong nami tanangalak ti tricycle ng inarkilak. Wen manong. Rabi nga naisirek ni Reynald ket ni Jotik ti rabi manong 6 to 6. Idinto ta 12 to 12 met kinineli. Di ka dinto no agsubliak to no 6 to 6 man ito no rabi adda pa lang ni Reynald. Inalak tila dahon na manong naimikit minatmatag. Iso da ito tinabayag kon nga inararapap. Ngim sayang at damadgaya man asawa na. Ngim sa nga balik. Aging gamat lang tarapap. Manong nami sa anak pa nga nadaan iti boyfriend. Numampayado di kita agar-arem kanyak, idadak pa lang ti high school. Gabutam ako namit manon nami nga nalapsata, napintasa. Awan ti bang ibagang sa anak nga napintas. Napintasak, tapod numit. Napungay nga nabiyag da kiti matak, narumpi da kiti bibig ko, naornos nga napudaw da kiti ngipin ko. Nagpintas ti sukog ti pamagig, napudawak, nakinis ti kutis ko. Manong nami. Awan ti makita mapiglat iti lupok iti gorong ko, iti takyag ko. As in, kaslak lamay sa nga perfect. Kaslak tay inaramid nak ti may sa nga nalaing sculpture. Nabayagan manong naming agparparang daytoy nga ladawan, daytoy nga langa, iti tagtagainam ko. No man pa'y jak pa'y amu tinagan na, tadyak naamuan tinagan ni iti tagtagainam. Ngam Reynald tinagan na. Adaan ti asawa. Nabit na pa siguro nga nag-asawa. Kapot obing damit pa'y lain. No jak mariro manon nemi kat duwa talo patla nga diferensyami. Ininaw na isuna. Tanabitak pa yung nagraduar nga nag-take ti board ka nakaruar. Iti board ko manon nemi kan duwa nga tawan itan nga trabaho ak iti ospital. Makatawenak manon nemi nga nagboluntaryo ket idi tanayruar kon ti board ko adamat idi nakasagana nga bakante manong nemi sut kapuna nga nakastrike nga dagos nga regularity dayta nga ospital. Idi addak ti college ada dumanin di kita agar-arem kanya. Ken ore kada kitoy manong. Nga mawampulos ti pakariknak iti ayat kada ko ada. Gabot ay di pa lang agparparang ni Reynald iti tagtagainam ko. Nga kang kanayon ko nga rarapapen. Iti tagtagainap manong nemi bigla no ko ang agparang ni Reynald. Nga nakais-isem. Nakapagpagkat ti panang matmat na kanya. Kat nung kasta naasidgan na. Diya ka mo. Tayo titagtagainap ko kat agatrasak, agsanuda. Diyak man kayat ti paarakop. No may paararapaapik met, nga mga marik na kumamet ti irut ti arakop na. Diyak kayat ti paagkan, no man pa'y nabayagan, nga inararapahap ko manong nemi, nga mariknak kuma, ti bara di kiti agik na. Mariknak kuma ti bara di kiti agik na, ti bara di kiti aprus na, irut di kiti arakop na. No gandat nak, gadatin nak, ngasidgan nga rakupen, agat atrasa. Idi pa nagat atras ko manong nemi pagamuam, tada masikarod ko, kat matulidak. Day tamat no kwanti pa nakariing ko. Maturog ak, no kasta nga matulidak. Isumot no kan manong nemi ti pa nakariing ko.
Jagmat nga rod, bang oray iso na manong nemi nga iso kumamat iti panang nga pananggamat na kanya. Iso kumamat iti panakatiliw na kanya. Ngam saan met? Iso matnukan manong nemi iti panakariing ko iti day nga tagtagayin. Agwing-wingiwang tumanin ngagsensen na ay. Kang kanayo nakasta manong nemi ti mapaspasaman. Oen manong nemi no siririingak ket malagip ko ni Reynald iti tagtagin. Ar-arapaapek. Kas kala, ur-urayan manong nemi nga marikna ti irut ti harakop na. Kasladan iti asadeg ko ket tingnan na nukuhan di kiti pigping ko sana agkan nga amalan di kiti lips ko. Nabayagan nga inar-arapaap ko. Ket salsalot sutak iti bagi. Agpakating kakadilaeng iti ar-arapaap. Aging ka nga dimtengen manong. Nga da kanya kon ti picture ti matagtagainip ken ar-arapaapek. Ti matagtagainip ko nga lalaki ken ar-arapaapek nga lalaki. Nadyak napupuutan manong. Bisbisito gaya man tila dawan ni Reynald. Reynald. Agparparangga kang kanahin ti tagtagainip ko. Kang kanahin mo agandaten tumasagdag ng mga rakop ken mga gek kanya. Ti bakas daw api agad atrasa. Kanintun matulidak isuntumatan ti panakariing ko. Ita, dimteng ka na pudpudno. Agtultuloy pa lang ti panangar-arapahap ko ken ka. Agtultuloy ti panangar-arapahap ko ken ka kunat. Taan niya nga rod, kadadaan ka matin iti asawa. Gabo ta nag-duty nga nagpatnag, manong nemi na migatakla nga nagdikos, kalpasan na napanakon iti silid ko tapno maturog. Ngam tsak mat makaturog. Nagsipod ta igam kumadlata ti ladawan ni Reynald. Reynald? Matagtagainip ka kuma. Matagtagainip ka kumamanin. Kat no kasta nga sidgan ka. Muno asidgan nak sa anak ko mga kat atras. Urayik nga rakupen nak. Uraying ka nga agkanak. Oh, Reynald. Aking kakadilayan ang titagtagainip. Ngawam at tinasyata mapasama. Kat no siririingak. Aking kakadilayan nga agar arapapak. Ar-arapap kadilayan. Naiturturog ko manong naming am sa anak ba't nga nagtagainip. Nakaunaw pa nga kayat ko tagtagainip kat sa anak ba't nga nagtagtagainip. Inreing manong nami ni mama tinalado nga pangal daw. Ma, nasapak, naladaw ka ng miga. Uwe, naladaw ka ng miga, iso maladaw ka mayat nga mangal daw. So, agreeing kan. Baka saan nga tumalan nga mangrabi. Baka sa dito tumalan ng hospital nga mga mamudpad ka. Awan ti regular ang gusto nga oras sa panangan mo anak. Ang mga nagulser ka. Mahawan ti pagdanagan nyo. Sa anak to nga gulser. Agad na siya itong hasta. Ala, buwangaon kan. Taing kan mangmalem. Tinungpal ko man kadi ni mama manong nemi. Hindi makapanganak ko, napanakmat-anak, ikaruba. Oy, baby! Oy, abay. Sikakano lang ti baby ka, bakit? Sa anak ba't pa bakit eh? Anong gusto nga nagan mo? Abang amin nga baby. Tinusto nga nagan ko na ni Baby Lynn. Baby Lynn? Oy. Di palayaw ko, baby. Tamuta kami nga, dati baby nga talaga, dati ubing pa eh. Baby Lynn, tinagan ko iso nga baby. Napindas ka, baby. Ay, thank you. Nga mapag naging gana ita. Ako pa'y boyfriend mo.
Idin to na kita'y uubing si ka. At dapat na kita 14 years old. At ang boyfriend nan. 16, na 17, 18, 19. Dapat na kita aganak 17. Suda Kasi ka. Di mo pa napadasan ti naramanan ako nada. Ampay. Di kahit nang sawen, ni baby, di na pa napadasan. Tinagka baby. Idi pa nag-duty manong naming oras tap no pasyarek di kiti pasyente. Napanak manong nami ti room ni Renald. May sabakat tinadanon ko. Good evening, ma'am. Ay, nurse. Sika ka din naka-duty? Owen, oras tap no bisitag di kiti pasyente. Kumusta mo tin ni sir? Naimas iturog na. Hakamat maturog, nakakidam lang deta. Ay, nurse. Mapangkadi pati sa baling room. Ano, pagbadyan nagpailang mo, makit bambalimit. Alamang nga rugbi tala, mapangugatangin. Natatagan mo? Baby. Si kamang pala ti baby nga nurse. Baby Lynn, nana. Gastaya. O sige, panawang kang bigit, Kaya pakikitam no, wana, talak lang ti blood pressure ni sir. Inig kamakti iman naman nung name it up na may plaster ko. Ti panangalak ti pipi na. Nagmulagad. Imisem. Imisem akmet. Hello, baby. Hello, Reynald. Among baby. Inturong ni Apo Diyos nga madisgrasya. Tapno may kumpanik dito sa ospital. Tapay mo yun. Kahit mo sawan, nakim na Apo Diyos di pa nakadisgrasya. Uy na. Hala. Naloko man kahim na Apo Diyos. Disgrasya na ti tao. Nakim namin. At nagapo na. Isang gapo na ako na disgrasya. Tapno may ospitalak. Tapno may kumpainak. Tapno mamamuka. Ni Sir Met. Bolero. Adalang araw din asawam. Pagkunam. Kagawin. Di rumuanak ko man ta off duty ko. So, pag sumag na sumrek ni ma'am. Kumusta ti asawak ko na. Di asawa miso na. Oh, sabi nga sanay ka, sir. Noong nakita ti asawak, natatayangan nga siyak sang gali. Huwag nagbeso. Saan ko kumapatyan ng isot asawa mata, medyo natatayangan ng sika, halang medyo. Manang na ko nakumangin, ti asawak ko na naman. Sana ka naraksakin ko na. Sir, ape ko mga saan ka naraksakin ko na, kat si kakapitlat na ti wedding ring. May wedding ring yun ka. Saan nga si kapat? Si Bubulo sa kanya? Ha? Hindi matisgrasya si Bubulo sa kanya. Saan nga nakasuot kanya? Ngayon di tarumwarak ti balay. Nakasuot. Tada ti bilin na. Nung kasta nga dakon, adayaw kong di balay, katekon. Kalpasan na. No agawid ak, dan na ako makaawid, sunto wala pa nang isubli. Tapay. Kaguran akmad no. Saan ko nga suot? Di ka maawatan. Storyakin ka kahit mo. Anak, kumusta? Bipik, okay, met. Normal. Tipitik tiposok nga eh. Di lang mabaling nga. Iparabaw mo titakulap mo iti barukong ko. Manong nemi, saan ko ang inaramid ng inala na ti may sa ngayimak. Pinatpatan na, sana indiso titakulap ko iti barukong na. Nariknak, ti alis to nga pa nagpitik ti puso na manong nemi. Mariknam, amom ang kading ay talang nga kasta ti panagpitik ti puso. Gabot ako nasaraka kon, ti babae nga talagang ipatpatek ko. Ti babae nga parang ti tagtagahinap ko.
Ti babae nga arapapek, nga maarako, maagkan, matakikwa. I love you, baby. Itanak lamang kita. Na? Itanak lamang kita. Kinapod no na ididaldalo sandak nga gagasan. Adan puot ko. Nakita kan. Nga mapingarot nga saan ka nagpadlaw. Saan nagpadlaw ta kahit kung nagtagres. Nga nagmulagatak kat nakita ka. Minatmatan ka. Kat naku nakitinagam ko. Nakam ni Apo Diyos. Tapno madiskrasyak, tapno makita ka. Dito'y gayon di makasarakay ka. Saan ka mga agparparto at istorya? Sir, hanak nga is istorya. Nasaan ka agpeso? I'm not telling at lie. Agpeso di magbaga. Makit-kita ka karigdag tagainam ko. Panggap ka nga rakupen. Panggap ka nga agkan. Ngim naatap ka. Ngimita at dakatuyin. Naatap ka kadipay laing naguyuden ka. Uno bumangon na. Kitarakupin ka. Ngagkan ka. Manong nemi kamayatan nga bagbaga na nga bumangon na ngarakupin ka ngagkan ka kunana. Habang nga bagana, inaramid na nga inarakop na kalpasan na inamalan ng dikit ibibig ko manong nemi. I love you, baby. Reynald, saan nga rumbing na ito eh? Adan ka ti asawa. Ngam siya ka patpatig ko. Pag ko namang ngarod mo ito, nga ipatpatig kamit. Kan pag ko namang sa anak, nga nawayag pa yung dinamag ko. Dinamag ko kinineli. Gawang pa iti asawang. Iso nga, nga mataan kan ti asawa, nga saan kong ipatpatig ti asawa. Kahit kunti saan nga tungpal keng kuwana. Tapno isinanak, tapno datan tinawaya. Arakupen na kumamanen nga agkan manong ni midiag lukat tiri daw, dagos ga nagidda. Ay, sorry nurse ha, nataktak ka. Medyo naibayagak. Okay lang nana. Kapinan yun ni Reynald, anak yun, manugang yun. Manugang ko. Sige nga rad, okay mat iso na akong problema. No, awatan yun, siguro da kiti maawat yun ti resulta da kiti examination kin kuha na naawan tinapagtanan di inner iti kaunig na nagroon na iti ulo na siguro mabalinan to mo rin to no bigat. Sige nurse, sige baby, sige nana, sige na, ituloy ko ka pasyarin di kiti pasyente. Manong nemi idikat inararapahap ko. Ngimi tama nung. Nariknakon nga mismo dagiti bibig na. Nagnanam dagiti bibig na. Kat kasla marikrik nagpailang ti bara dagiti bibig na. Oh, Renald. Renald, nagsayang aminin. Sayang amin. Nasapakan tumad kami nga nag-asawa. Nga mapingat ang ibagahan nga saan nga ayatin, ta asawa na. Kapo nga tatain inaw na. Pinikot na nga talaing ni Reynald. Wano, ana nga ta? Anya nga tatagpepeso? Wen manong nemi dimteng iti panaginanak kuman tapno di kasta kadagresak ta nasusurkon di kiti pasyente. Yung sana ka makaturog. Manong nemi. Napanak iti siled manong nemi ni Reynald. Naturog ti katugangan na manong nemi ti bangir nga katre.
Ba't maturog nga tayo suna? Ininayad ko man kami nga lokat tiri daw. Reynald? Reynald? Oh, baby? Bimangon kat inawid nak manong. Sana'y namalan di kiti lips ko. Reynald? Reynald, makariing na. Ni katugang. Shhh. Nagagtagtakari. Umay ka. Agkay tata. Saan tang umaray? Aman. Saan tang agplasta? Aman. Reynald, ani taramidan ta. Ang mga numakadlaw ni mamang o saan? Ingkay luxury daw. Ha? Ingkay luxury daw. Sige. Sige ko nang mulong. Apel nga tanga. Imanugot ak. Napanak itiri daw. Manunay may sakuin lang. Sakuin na det ti silaw nga madalam slave manong. Lamb slave. Adala. Nalawag met. Nga medyo nasipit. Manong nimi si magpatak iti katre. Ket napanak iti bangir na ti kanawan. Tapno saan nga taorag mo lagat manong nimi ti katugangan na ket saan nga basta makita nga dakadua ni Renan. Naging inarakop kami manong nimi nga naging inagik. Nga kastawan iti pahot ti panaglanang di kiti bibig. Kapata na kayo uniforme ak saanak ka nakapantalon manong. Nakaalalisto manong nimi sa luksok ni Reynald. Dagiti kulap na iti baro kong kokit inikat na manong tilak ti bra. Oh, baby. Mapasama kan ti ara-arapapek, ti ara-arapaap. Sanitan nga ara-arapaap. Kahit mo sawin, agpadpata ta, nga santa nga maaramid ti tagtagainap. Ngayon ton makariing ta, kat agar arapaap ta. Tapay, agparparang kamat kadigtagainap ko, Reynald. Talaga? Makitam? Data ko matirumbengin mo na nga nagamam mo tapno datat nabeng ang galasaw. Ngam sa nga bale, saan pa nga nalado ti amin, baby? Iso nga, Reynald, manong name dan ti ulo na iti barukong ko. Baglagi din tada ules, nakaules iso na nakakumot. Idinto, manong name ta nakakyadak mo nga nailingad. Ket kastao na yun, manong name ti panangarusibsib na karagiti mansanas iti barukong ko. Reynald. Reynald. Pagnugayan ti bagbagada nga nagmayat. No agkam ken kagat-kagatan ti mansanas iti barukong nagkanas. Reynald. 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 Manong nemi, gabotawam matiringgor ngayon kang maparnuay, no di kat ti maemenan laeng nga areng-eng ken asod. Nakairot met barong nemi diturog ti katugangan ni Reynald. Iso ngawan tinagbalin nga atipa, lapad kayat mi nga ramino. Aging kang padpada kami nga lamo-lamo manong nemi. Aging ka manong nemi nga inikutan na kon nga namin pinsan ni Reynald. Biyat nan ti panan na manong nemi ket naburaken ti kristal nga salsalamet-metak. Reynald, tagtagainap ka dilayang ti mapaspasama. Kasla tagtagainap kan pudno. Sabi ko matasang nga tagtagainap, Reynald. Sabi ko Reynald, alstoham, paspasam, paspa. Reynald, Reynald.
Wain manong nemi no namin anuak nga na itayo. Ay nga manong nemi nga nariknakon tinakairut nga kayat ket ni Reynold kanya. Nga si mabat manen tiriknak manong nemi ket isudaytan ti maikapat. Nga pa nakaitayo. Nga dadamanin ti imnas nga marikrik na manong nemi kabayatan nga ingkam akin kinayat ket. Kabayatan nga mariknak, panong nemi, ti panagpusuwak, tinapakarbar nga likido, iti oneg ti kuweba, nga si mabat met, manong nemi ti sabali pa nga likido. Wen, kita mong kadlaing no agkanaig tagayan ayat. Ngem sapi kumakunak, tasaan nga tagtagainip ti amin. Saan lakit nga tagtagainip? Ti tagtagainip ket saan nga mapasamak. Ngem ti pudpudno ket napasamak yan. Ket mapasamak tumanen. Mapasamak manen manong. Kunak gabatar arakupen nga agkanak manen ni Reynald. Oh, Reynald. Oh, baby. Baby. Sika ti patpatik ko. So nga rumbe nga sika. Ti kaden na. Jakon kayat pa'y tasawak. Tasaan ko man talagang kinayat. Aping nga nagkasawa kayo. Nakautang ka mga ngawin tilakil. Na siya ti pinagbayad dagiti naganak kaniya. Na disgrasya ngamin dagiti naganak kaniya idi kat na hospital da nagkasapulan dati kwarta. Baknang ti asawa iso ang isudat na kaamo nga nagkastos iti panaka-espal dagiti naganak kada kami. Idi kondisyon na siya kan ti asawa tilakay nga nakaamo iti gastos. Ket agkasar kami. Masursurok kumamit nga ayaten ni Olive. Ngem, na istrikto, na imon. Isod ka po nga awang pulos ti pa nakasursurok nga nangayat keng kuan. Diktador. Iparamid na amin nakayat ng aramidag. Isuro na, oresan ko kumakayat. Isusana ka naragsak keng kuana. Adaking kadiragsak ko, baby. Iso nga, Reynald, jak pulos na gayat ka na kita agar-arim kan ka. Gabota si katipatpatig ko, numampay tagtaginap ka laing nagparparang kinitanda ka to. Oh, Reynald. Oh, Reynald. Oh, Reynald. Manong nemi sana pulos nga nakariing ti katugangan ni Reynald. Gabata na ipitlupi ngay. Nga saan nga nakariing. Wahin manong nemi, oras na hantap no inak manin nagbisita karigiti pasyente. Pinanawa ko ni Reynald. I love you. I love you too. Rumara to yung tulbigat. Alak to king ati cellphone number mo, ha? Tawagan ka. Tapno di kasta kita tagundaway tanga kita. Alawin, tapno papasta. Alawin. Saan kon nga pinanunot manong naming nga ti relasyon mi kini Reynald kit illicit affair nga may sak nga other woman. Ngem sana ka nagbabawi manong naming nga nangipaay ti amin ko ken kuha na karidi nga rabi. Nairuar nga roder manong naming ni Reynald iti hospital nagsubli ni di balay da ket gapo tasan unay bat ka napakaruan. Nagsubli mat manen iti trabaho na. Tinawagan na manon nemi. Hello? Baby? Reynald? Oras ti off mo? 6:00. O may katagasin nita. Hospital. Adalugan mo? Buwan. Dadya na-disgrasya yung lugan ko. Natarimanin. Olo, baka madisgrasya kang dumanin, anin. Nakainom kami di. Nakaturo ka kami. Nagpakada karod kada papake ni mama nga sa anak nga gawid nga masapak. Adamat pagsukatak manong nemi dito ospital ket nagdigusak kalpasan na. Nagsukatak, ilit tawagan na ni Reynald nga takanon iti sangot ospital. Nagdartaasak na ten manon nemi nga rimuan. Nabang kami nag-dinner manon nemi kalpasan na
Kalpasan ti dinner, adda kami ni iti hotel, manunay. Napinpintasen ti panakarik nami ti bara ni Ayat. Gapota saan ming, saan ming tay ilimlimet. Gapota na waya kami manunay ming agasog ka na agareng-eng, nawaya kami nga agabo iti rabaw ti kamo iti etang uneg ti hotel. Uneg ti may sa kwarto iti may sa hotel. Anadan manunay mi ti panangdigos kaniyak ni Reynald kadagiti agkakabarang agek. Kadagiti bibig ko, iti tenged. Kadagiti duha mansanas ko manunay mi. Nagapapaw tin na panangkaremkem. No talaga ko mga maibus ket naibusin. Yung nagmayat manunay mi tin na panangkaremkem. Nga mariknak ti kagat na karinatangken nga paset ti mansanas ko. Agasugak na tinapiks. Reynald. No idi iti ospital ket saan nga nangan. Ngami tatadda kami ti kwarto ti may isang hotel isot panangan nan ta makapagplastar nga naimbag. Adan ti ulo na iti nagbaitan ti kiti legs ko manunemi ket kasdaon na ti panagsanapsap na kuno. Panangkunno-kunnot na manunemi nga ore ko lait surot nga itayok ti patong ko. Reynald. Reynald. Namaguston na matisapsapan nga sarek ti dila na iti uneg ti kuweba sa napagkutsi-kutsyen man. Reynald. Reynald. Nagmayat. Pinagbalin na pa yakas na pagpabusog mano. Inigganan na tagsumbangil nga pingping manunemi. Iti babasa na pinuyutan. Kung ano, nagpara. Nakaparpara ti sumrek nga sangaw na ito unig. Ket aglikaw san tumalat rumwar. Ket ore, kunana, agutot manong nemi. Kunana, aglisimot ni Reynald, agresi at no, saan nga mapugawan manong. Da siyempre nagkaputi angin. Iti kengkuha na sa simbrek, iti uneg sa rimwar. Bakit no, saan nga napintas ti ayot. Angot na. Ngayon nakamay-mayat, inulit-ulit naman. Urek la maitayok-tayok nga maduble-duble nga panakay tayok manong nemi. Nukas na taramidan na, gingkana, nga ti mismo nga ti armas na ti ibiyat na, kay suntag sukisok, agdakiwas iti uneg ti kuweba. Reynald. Baby. Baby. I love you, baby. I love you more, Reynald. Papanak man ni Reynald. Kaslawan pating ti amin. Kaslawan ti panglapwed iti amin. Ngem, kaslaawan ko nakngamadda. Kapati may sangal daw manunemi nga panagdutik dito sa ospital, mabigbig ko manunemi ti asawan. Sige ni baby? Siyak man. Ama mo nak? Asal nakikita kayo din? Emit sa anak asyo. Siyak ti asawa ni Reynald. Malagip ko ma'am. Iti na hospital ni Reynald. Abag so nga rumwarak, iti sumrek ka. Wen, siya ka din nang dalapos kanya ka, nurse? Saan ka din nang dalapos, ma'am? Nga mabi ka din, ma'am, anya ka ti problema? Apeng may kaata pasyentem, awan pasyente. Ngim imayak. Ta sigurado nga dito iti pakasarakin ka. Tadyak pa amon palayo. Mabaling ka din nga kasarita ta. Para tiyan niya, ma'am, may panggap ka na kayo ti asawak. Kada kami ti Ape, ma'am, saan ka nga ginadyan mo pa'y? Kapata inanukot nga mismo ni Reden. Sino nga Reden? Ni Reynald ko ako, ma'am. Kinamag na rin yung sapayin. Inanukot na mismo.
nga at relasyon nyo, nga sikat kasinsinarag na nukas nga malatong nga gawid, ibagbaga na nga overtime, ibagbaga na nga dapapanan nga konferensya, nga di kayo madgayam, kumperensya, iti uneg, ti may isang hotel. Kinunanag at kinaganan ng tibuok, kumanong namikit pungot-pungutan nakmatin. Gamot na takdakkel ti bagi ng imitisyak, manong nami, naslawan laban ko ngem, imay imarayat nga timulong kanyak dagiti padak nga nus. Imbes nga nawain da kami manong naming imsaan, insublat da nga pinungot-pungot isuna, aging ka nga na ibatan na. Kadin tuloy dati pinungpungot na kingkwana sa dapin na tumiyong topatong pa. Aging ka ako na ito agawidan. Ta kayo, isaklang kay amin, paikat kayo trabaho yo, hayop kayo. Kaslagsa sa umanon naming nga nabilik ni nabaknang. Nabaknang akas ko na ni Reynald. Iti salud-sudan da kanyak manon naming no sinuray dia kaya niya agapo kapag nga pinungot na. Awan timbaga karakwada, tsaka mo karaklata. Ngayon dita kamin kini Nelly. Kaya't mo asawan, baby? At relasyon nyo kini Reynald, diti pasyente nga na disgrasya. Nga na dyan kinasawa? Wen, kanya, hindi ka relasyon nga tadaan ng asawa. Gabot ipatpatik ko. Kadi, nga ni Reynald, so nagparparang ditagtagayin ko. Linolo ko man. Iso, kadi nga matagtagayin na kamay. Nga padpada kami nga agar-arapa abidi. Ngimita, noan nyaman deta nga arapa mi, maaramid min. Nukas na kagsinara kami. Ala, baka nung nabilag na dyan nga tao kita, paikat na ka. May ramramang kami pa ito sa lakan, tinulungan da ka, pinungot-pungot biso na. Maging sarsarak kasi ka, baby. Oahen manong nemi iti panaggapo ti asawa. Ti panaggapo ti asawa ni Reynald iti ospital, iti panangpanget na kanyak, nga panangpanget mat dagiti patak ka nurse. Ti pungtot na siguro manong nemi kat napaspas ti panagpataray na. Aging ka ni disgrasya. Kat iti ospital nga nagkapuan na manong nemi dito yung mitlaing intaray da. Ana? Ano ta ko nam? Ni asawa ni Reynald. Apay, isot insarag dati emergency room. Tapay, nadisgrasya nga ron. Iti panaggapo na dito ay napaspas. Kaya itong parna ti kotsena, iti puon ti kuryente. Saan niya? Alala, basol tayo. Ano ko ba't basol tayo? Siyempre, gapot na palang pungot-pungot taking kuha, nagsakit, tinagam na kita. Nagpupungtot nga, pinagpatarin ti kotsena. O, anti basol tayo. Tinagam ko mano. Sa ko na yarasas. Sabi ko, ma, tasaan nga makalasan. Ala, Diyos ko, pakawanan tatikas dyan yung baga. Ibabawik, Diyos ko, saan niyo ko mga baybayan, ti asawa ni Reynald. Isbalin niyo ko, ma. Saan nga dimteng manunemi ni Reynald ti ospital, no diket dagiti kakabsat ken ti ina, ti babae, ti asawa ni Reynald. Aging kamanong ngindeklarerdan, nga sadda kabailan kapota nakaro, napakaruan. Kadibagada manunemi. Inruardan ti emergency room nga nakakumutan ni ti Purangoles. Kasta o na iti pungtut, kapanagdungdung awan di kiti kakapsat, kasta maten ti ina ni Aida. Kaslapayan da kami ti pabasulan daw. Nga mamuta ka di nga nagkapo ditoy. Handa nga mo. Manong nemi, adda ni ti morgue, ti bangkay, ti asawa ni Reynald. Initawagan na kisuna. Hello? Hello, baby. Peso ka tinapasaman. At ka din ti asawa kiti morgue. Uuwin.
Siguro nakainom. Saan nga nakainom? Apay nga ron, nga kastauni ka ti panagpataray da. Data ti baga na kita nakasaksi. Insuwat ka ti panagpataray na. Imbag taawan din ramraman na nga lugan. Ngam no dalugan ko ma, nga nakadinong barna. Baka kahanga kasi dyan tinapasamak. Baka nakalasat pa lang. Imbag ta nagsarili. Indong parna ti kutsena ti puon ti puryente. Sementado. Hungarot. Imbag tawan tinaramraman na. Baby, nakasayasayat nga po Diyos ka data. Na disgrasya kan nakamamuta. Disgrasya matlaing tipuon kan kapuna. Tapno tatamat lahat katuluyan. Ha? Saan ka ni kasyay? May sakon nga balo. Nawayakon. Nabayagan. Ngayon uray kong mawaya-wayanak. Among kanikang kanayon ko daw dawat nga mabaluak. Tapno agpatinggan ti panaka adipan ko. Itikas keng kuana. Nagpatinggan. Si kagaya mangidaw dawat keng kuana. Sa nga tamat nga dakas. Saan mat nga luluntay dyan. Panangidaw dawat lang. No kalpasan lagi di. Iti misa. Ano nga misa? Kalpasan iti nga maiwak si ti amin. Kalpasan ti tapon, uno kalpasan ti punpon. Kahit kanto man nga makita, gabat na mailiwag kan ka. I miss you, baby. Numabalin na ako makatitan. Ita kuman nga kita ta. Manong nemi mapanak kumamat makidungaw ang ingkawid dak da papaki ni mama. Kinapudno na saan kon indibak kadakwada ti putpudno. Nawampay no kumata idi hampay nga nabalo ni Reynald Manong sigurado nga tandak kuma. Ngam kaputa may samatan nga balo ni Reynald. Kadno ngas pagarikan ta ituloy minto ti relasyon mi. Santun nga makuna nga baso. Inamalpasan ti amin manon nemi kalpasan ti makabulan. Tinawagan nak manon nemi ni Reynald. Ket kuna nang agsinarak kami. Excited takmet manong nemi nakisinarak kang kualam. Kuhain manong. Ti makadakes saan mat nga hotel tinapanaming. Pamananta. Iti balay. Saan nga iparit na kita naganak-kanyak nga mag-isang petak ti babae dito'y balay. Numampesan ko nagayayatan tinakiasawa iti dating asawa. Gabuta di kita naganak-kanyak. Ti kapunan no apay napilitan na nakiasawa ta pinagbayad dak ti utang da. Itataawanan ti asawa nakabayad ag natamot ti utang ko. Sandak ba't na naparitan na tatang gininanang nga mangyawit ti babae ti balay. Tapno iyam amu ka kadakawada kanibagak nga sika talaga tagbaling nga asawa. Kasta nga rod tinapasamak awa ng halus ti panagkedked panagkiriing di naganak kani Reynald idiyam amunak. Mawatan ta nga tamet manong nemi kasjay ti pagturungan ti pakasaritaan ti anak da. Agyaman da kindi ta imanugot idi nga nagbayad iti dakkel nga utang da. Sandamat kidi nga mapapalaw ni Reynald nga imanugot agsipud ta. Gapo kadag iti naganak iti dating asawa na ispal di iti naganak ken kuana. Iti daydi nga nagpatnag manong nemi nagpapas kami ti ratsa. Iti daydi nga nagpatnag manong nemi kasta unay manong nemi ti asasok kanareng-eng ti tunggal maysa. Manong nemi sandakon nga pinagawid inayabandan da papaki ni mama iti balay. Da, una nagkukuyog kaming ko nagkuma, nga nagkawid iti balay, tapno mapagtutulagan ng ti kasar ko nagkuma. Angin, sampay nga mabalin, agsipod to. Oh my God, tilikod. Tuy. Saan nga mabalin ko agsipod tawang pa iti makatawan. Ay ban yun na iti kwata, isot ng picture kada kayo.
Inuray mi nga ron ti makatawen, ken duwa nga bulan, sipud pimusay ti asawa ni Reynald. Idi ta balbaliw nga nakikanlay sa ni Reynald. Ket siya kon nga bunga ti tagtagainap na ngay arapap na. Akasmet itinak pa nakatagtagainap ken panangat arapap ken kuana. Da kami manong tinagkatuluyan. Da kami itagdenden na ita iti tungpal biag nga daan kami iti talungan kami. Naragsak kami manong nemi tada kami atalaga tinaikari titong galmaysa. Ngawang pulos ti tubeng titong galmaysa kada kami. Agsipud ta, agpimpinateg kami. Kada ito nga ron, ti pagkasalita ak manong, kanagyaman naglaona iti anos mo, nga nangibasa, ket sabi ko matad namat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadaginipadak ng dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless. Tuy nga ron, agyaman nga pagayam mo, baby. Thank you king ka, baby. Thank you pa nagsurat. Thank you at kadagdag mo yung nagdangag.